Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kemadan Phams Im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Ka jinglong ke bak kerpang, bat ka sap ke bak kerpang, bat ka jingnang jingtip ke bak kerpang ka don hangi ukhun benreu, iwei pa iwei nadu bangiwan long breu. Kane ka jingnang jingtip, ban sumar yala ki para breu da ke ba penkala dawai ya ki jingtung jingtep, ki bami nasla kendo. Henrei ha kine ki singi ki ba mentapan, da ka jingdon jong ki riu rang ba ki badon ka jingkit kli na ka banta ka kot ke khya jong ki para breu, lala ban lum ban lang ya ki para nong ai dawai khasi, bat la juhi kai ru ya ki ban sumar ya ki para breu, ki ba pang ki ba shitom, bat kum juru ki ba mansau. Ka kenhun ki nong ai dawai khasi ha Ribhoi District ka balatip kum ka Ribhoi Traditional Healer Association, menta ka singi kala penlong ya ka jingya kenduk kerpang jong ki para nong sumar bat ki nong ai dawai khasi, ka ba kane ka kenhun ka ju penlong chisin chisnem. Ya kene kajingya kenduk jong kine ki nong ai dawai kasi, la penlong hador barhol jong ka Shenong Phams Im Nongpo, ha kajingya don lang jong ki nong mikmat ka Nongpo constituency uba Meral Bons Im uba de UMLA, bat uba Balajit Rani uba de UMDC jong ka Nongpo constituency, da kajingya don lang ru jong upa Im WS Im Nongshai uba de Sirdar jong ka Nongpo Sirdarship. Nang ta lai don lang ru kinong kit kam ki bahakmat jong kene ka association ki bakentup ya uba JB Mani uba de president uba East Im uba de general secretary uba Three King Shadap utemen basanti yo pniau uba Dirani uba Wan Prang Sumer uba de assistant ramba Shenong jong Shenong Phams Im Nongpo bat kiwei. Ha kene kesengi na kaliang jong kene ka kenhun kala buru da ka memorandum hakmat jong UMLA UMDC bat kum juru sya upa Im ka Nongpo Sirdarship. Halor kebenta kaba kane ka kenhun ka kwa banyo ya ka jaka na kebenta bantung ya ki jingtung ki bala ban pendon kam ha ka pen kala dawai ban sumar ya ki para breu. Shu na kaliang jong UMLA ka thany ulano senyang ru da ka song pisa sya kane ka kenhun ka ban long kum ka jingherap na kebenta ban pentelun ya ki kam jong ka association da ka boong ru ba ka don kam shibun ban ai ka jingkersan ya kane ka kenhun namar ka dei ka batre ya ka benta ka ba krautam jong ka jingim bat kata ka long banyo ya ka jingko jingkhya. Bat kumpli kalat ya kiwe ibron ni kane ka juk komisin ban yawe lagi nang ba ngilong sisya ki ba yo imja kumjuru pemsai ke ingesem, bat khamtam lu barin syakri yang karim poi ki berpoi, bat syakri lu ke ingesem, bat kai ke bok dengan pito ke nur katlam bat mupi, bat shibun yang kabangan kan hakan ke por ke nexkem, bat ini arut cuman hai jumut habis kene, boble nur katlam apa ke jilam tu di arut kirun ba, bat yang pi pangano, bat pensim yang kesenjang, dah kabang pendrit. Unkomu iladi bat long kibril kuesha bat kumpoi syakho bat kanono ka bapha amde kaptang ikili kinong ilam tu jompi hare kan sedang hi napi kai nadu kasdong ka bapidon ka unit ka bapidon bat hadu ka central body kanono ka sedang hi nangi hi kimde ka ubre non ka lam bat kari boy national hila association kan kit q sapran ngekit bok kibriam uble non kat lam berpi jitu kat pi uble shibun ya kene ka jing khot ka jong pi manda ka sni ya ka jing ai sobha ka jong pi lengba ka jing priang burong ka jong pi ni manda ka sni masmo ban ai uble shi ka de he ya inong kit kam jong kene ka association umba president mene ka jing keren ka jong hi ilai ko bangaladon benta bat kane ka association ke jongpi nadu kabastang ke jongka malaidon benta nadu kopor ke bangi asut yasyo ke kerteng jong kane ka association malaidon benta ru hakasin ke bandengkong ke bangi form ya kini ki sok circle na ke benta ban penia yang ki jingtrekam jong kane ka association nama kata ka pendap yang ada ka mensim jong ji dokumen ka bakrau ya ka mensim jong ka jingkit kli jong kinong yalam jong kane ka Ribhoi Traditional Healer Association
Agak tu kapor ke bangia sui ke shore yang kena kerteng. Nalai jingmut ya inong kipkam rangkat pati ke badan tu kapor. Bagi dia berregister nak kloi-kloi. Ya kena ke association. Nang ba kalian jong ke Sorkar nang kalian ke district council kala bani tu no EP. Masih itu EP bahagian ke session ke beladem. Kata kaat hundai terik mentau benai. Mensi balik. Nidang yang keren syafham katu ka traditional institution. Kepada kalian juga district council kala bu hamte hapo damsai. Kabahap hapo jong put usam jong geriboy district ke jongi. But kalong kai ke besultanat nak benda ke jongpi. Bakum ka association adin ba ka district council kan itu EP. Kan airu EP jadi training di bawah hakate ka institution ke bagai district council kalau penkre. Buat hadin berlapas nak kata institution hilaru banyo yang ikam Sorkar nila bano. Nama aku pada penpau meni dah presiden jongki mana kalian ke Sorkar India menta kadon ya gane ka Ayush mission mo Ayurveda Yunani ki yoga Siddhya bat kita ki homeopathy ki badai ki rukom praktis tenrai apo kari India ki jongi ngiru hangne ni don ki rukom praktis ki jongi ki bagi ju le anu mensua kuno bagi penkhia ya ki Jepang ki bapel na kalian ke Sorkar ke Phai Khman syakini ki rukom ai dawai kenbat tenrai namar ba ngitip bagorkom ai dawai kenbat khasi ke jongi kam khta ya kamen ka phat ke jongi kalau ke ba ka perthai baro ka Phai Khman menta ladangi om nadu jhur jhet ni Phai Khman se ki Jepang tenrai ladangi om nadu ki riam ki beitro menta ka perthai ka Phai Khman se ki kam ki tenrai ke district council ke de gawe ke benta ka bade benpet benkhmi ya kene kaman ka ba mapi idon nama kata kalau ke benta ka joma ya ka bangan sim benta batpi ki nong ai dawai ke bat khasi bakumnu ngin penne pensa ya kene ka rukom ai dawai ke bat tenrai ke jungi nadu ndai thai ha ka ba ngila banai ya kilat jing sumar ki bopher ban naladep ru banai jingmut ya hi ya association aku kopor bala dalom ka bala mindadon ka wi ka kerja center ha ka ba ki riu ki jongi kila bani kundu yuki ha kopor ka bidon kam nama subu menta udon we ubakhi kesin nyimte hai udon unong sau utau unong dawai ban ya na ka benta ka jinsi mereka kabadon kata ke center ibriu kila banwan kata ke center bakata ke center kala bani tu bahamno la banyo ya kita di sumar ban kia ya ke jithai tu shin kani rap sibun balong pun ke kerja call center mo ke ban ya rap na ke banta ke jumpi ban itu ipi ya kirkom di sumar jumpi di bopher ban tani ke center ke baki timu hangneru nantrai kan ketemu yang kita kilat yang kaba ipai ba kintip yang kilat di sumar di bopher kaba kilat banyo langba kirukom dawai ai dawai tenrai ijongi bat ijing persiang ijongi hagini kisis dan tam menta ngai ki galong kepala state adu kata-kata adu bagi sedang ni om bagi register ladap register bagi nio IT office ladap banyo IT office ki jongpi kila persiang nu banwat yang jaga banle yang nursery kalau ke ba sultanat kata-kata yang kene gajinya genti jongpi bat sabuwe ke bangan sultanat kalong bangai iba JB mani bat iba sim kila tri ramba adu kata-kata lom dadon sisa kata ka bensim ban kikli dan ban IT lut kila de ngangin bawat ban register yang ganero kalom ka besimpor adu kata-kata kade de gajing simkia ke jongki lala ban penkulom yang kene kakam gai ke bangas sudi ban ong kene ka por kalom gajing tri la jongki baro
lada iba JB mani iba SM rangkat bagi active member ki jongki ki dadan ke mensim kaban pentiu ye pi sakmat pasaplang ro kada tim ai ga jingi dalam kalau ka bae na ka beta ka jongki ngimla banle gono kam sisin le kabat ke snem kabat pot tu kata-kata ya kaba ban baginla banim ban ya kamai kagai go ya kan ka sap kabo bule la ai pi Sekiwi ki jaka ku Bangladesh baniatu agi por yo mensuaru ku basate sapo South India ngi iya kajing ya kini didawai ibami na kini kijing ai dawai tempat iba per iba ka nagalim ka sarkaro apriang ngi iya kita ki herbal iba per ibami hagini disni iya iyo kadu kata-kata kajing tumu jo ka session ngangin ba kade hadu utau thom ban peniak kiau yang ini didawai di sungai. Di ngangit ban le kita kam ni kam bagosok. Kalau kam kabangin ham banian suki ko suki. Ban ngangit ban dari kajing persang ke jong dari session kan ulong rangkar pagajing telang di jongi agaba ngin persang banera bebi agino ki benta ibana kalian di jongi nyela banera pati Agabaide ru ngamtip agabaide baga district council hadu karno bilale nama nagalian ka junga mensuar ande pada jimut eki ngamtip hadu karno bilayai keting identiti joki nama ba aga district council kadon daga a mo ka ain ka nagalian ka district council ka de panchina na ka bantan ini ki traditional medicine di ban ai kilan jingram di ban ai ki training ba unta kete na next camp banagalian ka association pinchimkia ya ka ban room ban mi jadi support district council ban songtho ya guru kilat kiba nagalian ka district council ru kala ban penne pensa ya kini kirukom practice dan ya kini kirukom hikai jungi kirukom ai dawai tempat kasi jungi nadu mensua nang ba nagalian ka district council ru kala ban pek terpam nagabanta ka jungi but na sumoban ay mensim lu ipi ba kay ka ba na kinongkren ka ba sa khamat ka depan kren bagani ka sap ka phong ka ba pipidon kamde ban syukur tamami kade ban biar pateng akikun ikti akiwe lu ti benta ubang ade ban om meni bagate di institute ka badan hante ka ba nagale ka district council ka persang banle benta kalau ba kita ki start ka ba pipidon kini samlem lu kiwe but ngin persang pennya pensa ya kena kerukom ke jongi dah kabangin in samlem kiwe bukan nongkut tang hangin ini ya kata kade kaba amwa panai mensim ni agak kesni na kalian ke jonga nganong kretsu cibun ki ADA ngai pana kalian MLA ru sakren amha ham kene ke benta ya kaba na kalian ke jongi ru itu na kalian jong kene ke bot sila persang pantai dingarap hakiwe di distrik. Kawai di distrik pelayo dingarap kali West Hasil distrik Hanong Stoi. Bersagawai di West Garhil distrik Apo Tura. Membagi dingarap kumno berkinlah pentum ia giding tum di belum gawai na pentam bilah penengkam ban sumar ia giding pang di sitom iba ni kum digriu yang dulu. Kumbala ban sumbu ka kani kejela kejungi oleh kani kadong setai lapingi kejungi kalau bentuk ya ke 100% di Jakarta kepada menok cloud dibabun kita ndai cloud di pada dibanding lah bentuk yang dijingkung kejungi hamkam dibeli bat kani kekam kalau di kekam nama kata kini kijingarap di penakalian ke sorkar ngikentu ya ke association ngangai berhenti por beladet laju ikendu Julen, but ikwa yang itu ki representation dan ki city dan ki application ki dongki. Bagi bila dia penko segi, tenso bahawan aiko film nam ini apa, butir. Marmentang mikir ke lapan, ke bila dia macam tak. Malah suruh menit terjadi lebih lagi terus. Bagaimana kita kamu cara memberi, apa kita keluar ban, badan dia keren. Makarat dan kur begitu bahim proses di produk persnam di badan hangki
But I itu cakap, kalau heh bahai presiden nilai itu, agak melakukan pun, angku ya tinggi pun, dia melakukan penangkapan ai. Lalu pelayo yang cakap, maka cakap kamram kebenungkong ni, kepastian kemudian, bani kendu ya dia ko yang secara presiden beri boy, bah ada juga ko ya kan ini kemudian state medicinal plan board, kalau klik jauh MPCCF mo pertanyaan CCF apa korporasi department mungkin. Makini ki di mata di sarkar kami na Delhi lembaga Ministry of Ayush ina berhak di sarkar itu. Dan maka tanggung di persen A. Ini apa ni yang lebih kepada lembaga application lembaga info mereka di hasil hari ini projek report mo pensna tak akan kita mengerjakan. Kata terai yang nak bantu, kita dijadi gung dengan itu akan gung, kita dikit di bentar, nama kita kilat tinggal tidak. Jadi kita tahu, itu apa? Nagalian kejunti musim kia ini, buat mengajuk kepor, opin penting, yang kepor, seni pun kita nikmat, bagi dia berbudin, bagi tu kita tinggal berbudin dia tidak berpoin. Martin Lalangi mungkin bisa kemana sistem inti izin nyarap tu ini juga. Tinggi sekali pimpinan dinotikkan di Bestar, di Besempang, di wilayah ini, inilah menteri rengkat markas asisten yang bilang saya sedang orang yang akan tundai. Dekat ini pula boy, ini air nyerok je. Libat ini sekali, ada di sini di Port di Banwan, tak ada dengan menteri rengkat, laga yang tungi jenong ikmat berharut angneru, ini dah sendak nanti. Marang ni ikan na kalau tak jadi mentoi, jauh distrik Baropoi, jauh Baropoi distrik Baropoi. Jadi mereka tahu, ikan pada kalian berhenti, pensim kia lagi ni. But ia oleh se, tanggal sekian di dekat, umpai presiden ini nak kerana hati circle berhenti. Ilah beni dekat, siapa akar, lay akar, kat dia kata, nak bantu. Dan kalian tunggu kita nikmat. Ini mengilah panera jadi. Kami merendam mengenai bila thok, apa dia berkena, dan bila yuk dia dekat. Kami ngilak menyerap tolongban, uncit yang diikuti sembat, lalu pintu. Kata kita mengilak menyerap. Yang dekat dihapan peniak. Dia berkit, dia sembat. Kalau kau mengilak, nak kalian tunggu, kau skim, kau tunggu, dan ingin menyerap seperti, lagi circle di bawah dan nama bahagi Ribuai distrik. Kabentang, hak anompok, kursi di kawaran itu. Kau menyerap. Makin tu. Dia ada asosiasi yang punya distrik Baropoi menyerap di jenderal. Namun penolong menyerap tanah kawahan nopo. Dan dia ada asosiasi yang punya di distrik itu menyerap. Jadi kepada itu kalian itu sendiri makin seperti kita menikmat dari konstruksi demi di badan dari badan nopo konstruksi. Aku usam demi. Malah jika skim demi kita nak bentuk syabat. Jom ukur usam yang konstruksi ini. Kata bila dan orang kata, ayat ukur usang input, dan kemudian in general yang asosial yang ini rak minta yang kom makan lagi mendoi, nak minta setri sitelum jongka Ribuai distrik Baropoi. Agak ini, bagi kita ngarap tiba nak liang yang bila kau ni, ini rendah ini memandang, ya kita training awareness nak fai nak liang jongka korek, tidak itu penolong, bagi senang penolong itu. Ya gini program. Dan kalian juga asosiasi dengan biru, apa kadang-kadang kalau tinlak penelong berkulit di circle berkira, berpentit dan air awareness tolong berfokus. Yang ini kalau berpek penuh menolak menyerap di agar awareness dah kalau ingin rengkat yang corporate department, lembang dia pun yang social forestry, makin dan bikin pernah nak teman-teman awareness program nak kalian juga seperti asosiasi. Sagway kementar kalau kita pun ni kadai beliau ini ke Healer Care Center jadi Aidin Sumar. Ini kadai kementar kalau pengsan kemurong ini. Nak kalian itu District Council akan dan nak kalian itu hikum ke association, so bentuk tu agak